Buto kumukoboti nkwenda ino okobotya. Kumukanti. Hato kumukoboti ndali kuno manenda kulya kumbere mukyala. Mister Simani we alikuba mbwiwe. Mboli wano. Milisa alitukamba mwene wayenda omusada tiyeyende saku. Ayenderera lalafu alinayo. Ajikuwa mwene yakusemba ku mutima. Wow. Yazid Yolisigira na amena gange kwa wa media bambi kwensinzira okubatusa ku embozi edifa mu bitundu ebyenda wulu ebiwanga. Awona kulwale lutambule mu district ey'Idinda. Era nga tukyalire kuku kapo oba abafumbo ababiri obulanga bano bewonisa. Awo tukyeri wano wa mwami babalanda. Obulanga ono yafuna omukyala ng'omukyala Kyigara atawulira wabula babaire omumbeera yaibwe n'omukyala ono oba oli awo omuntu yewandiyese kasiro mu lulimi olw'abantu abandi abamaze emyaka oti 10 abalina abaana oti 3 awufuba bwe bweyagala era onaku lwaleero bambi tukyayireko ku abantu bano batukobereko ku lugendo lwaiwe. Omukyala ono nga wenikujja okubakubira yajja okufumbira babalanda nga tuno omukyala asooka omwami ono yalina abakazi babandi ono yaidanga omukyala omuto wabula bya yabigumira era ng'omukyala yena amaze ibanga bazaire abaana abawerako nga ali wano nga wa media ne kitwaiza takati no tuje twogere ku n'abantu bano tekiba kyangu omuntu kasiro oba Kyigara okujja n'omuntu ayogera oba awulira tibayendanga era tubaina ku abantu bana abasinga nti ayenda mwine oyo yebagwa mu kiti ekyo. Kyigara ayendanga kujja na Kyigara mwine kasiro ayendanga musada kasiro mwine nga bakwesa sign language bubonero. Ayo mukyalo ono kyewunisa nti ye yasalawo nti ali kwenda ajja n'omusada ayogera omusada awulira era bamaze ibanga. Ekiriwe kiri nti mwami ono babalanda okufuna omukyalo ono tiyamwe babwibe ebyakawundoka ku bye dinisa be yajja mbazeere bwe mayuge bambi aje yamusaba bakati omuntu oyo twalozale mu abaana ndi Yazid Yolisigira ku kamera ni chain mukubiwa muziki na namba ku abayenda yona kubakolera ku performances ku mikolo mu maka gaimwe ku bugole biki yeso nkona ku wa media wa kotli chain ndiko najja tusanisire ku kubambya ku muziki amusana tuba mu bine byefe bya charity obwire yaja yakuba bantu omuziki so muneyunge ku kubambi nga tukyayira ku kubambi abafumbo bano. Mami ide yena muzaidi otyamagano tyama kulu yukuno setayo kambe wana sete muzayi mami kaida wano tyamano aya nona basobola bulungi kali so abafumbo bandi kwogera kubambi ni bano bendi okwogera ku kunabo twebasangavo kutyaza ku makago. Oidoti okubona omukyalo ono ye nani amainage? Amainage ni Milisa Nangobi. Okay, kan kugemene ku kazinda lukano. Kyekyakuviira ku okuboti kojja ofuna omuntu Kyigara oba kasiro abana abandi nge babeeta abalamu baali bangi olwaki wasala wojja ni Milisa oyende Milisa? Milisa ono mukunfuna aliwo gunali kunayenga nendo okumuleta yali kasiro Katonda yaleba kumuntu sako yendika nali ndiawo nga Katonda kabiri ampa ono era natukiza maka ga ise ne gaira bampa omuntu oyo nga ziratabu yona ne mali nagia yono yona. Okay, so oja kunkobera ebyo nendo onkobera iwo yogera owulira tikibanga kyantu omuntu ayogera nga iwe okufuna omuntu Kyigara igwe kye kyakusikiriza mulengo omusada oti no nenda kasiro atayogera ki okusoka na mwenda mubulamu bwa nganzira ku tabu yono yona nenge yena mulinga mwe mali embeera ye inga tusobola kwekumagana
anga bakasiru baba n'obusungu bwandawulo era munamutuusa okumukoba ekigambo otabanga oli kumufuga na mbeera ebaawo oyagana nga kyo yafunye nabikonde kukukuba ayena yanda yakwagana nga bweno ina amaani oyagana nga atandise n'okutya so enuma wali nga wayenda ku kasiru namwenda muko owundi aye Katonda era yagaayo okumpa omukazi ono nga nimmalirivu kasiru okumufumbirwa kyama kye kiri mu bakasiru ekyama kyakawa kasiru obulamu bwe babuzibu mu embeera yona anga mukukola nze gunafuna ono gwendi naye kasiru mu byokulya obanguza emamba oyagana nga n'ekifo ekinene asooka kukugaibwe omutwe akwenda era anenda ino era waibwe tayina nakujjayo amala yenda ku ibiri yakawate apaana nze nenda kwirayo mu maka gange ojja kutukobera eseno kali muzeeyi nenda odi mami tayogera nenda osoko baloze ku bologe yeno oyogera mu mbeera eyo tulikwogera muku olukasiru anange olwokufa bona akabasa omutulu oyo nimirisa mukazi weisanu oli kumubona yatuzayira n'omwana awakubye atya awo olukasiru olukyankala inaawo tulutegeira awo olukasiru nti omwana owundi alikayita njovu gwali kwogera ku mpegano binazaala kwairaku omwana ole kwairaku ono owundi agati awo neyafa kuba abaana baali bana mpegano abaliwo basatu tukumbagane ngezia na tabu yona era saawa eno utuyisa kirala eziravuma mwine era mukunda ndaba bwandawulo waitinabye akati benga tonabye nte okukutekera kamado onabe bulungi ino muzeeyi ngoli kuwala ino kasiru utantengula mutemazane ino ne kasiru kyokka nga ndikuba kwabanze ku lwange bakasiru babazi banze owange namala okumutendeka mu mpisa dange era yadenda ino owaibe tayendayo okuba nti oba ali kuyomba kankuba akama kyena bali bawulire lavo banado lavo eyo emikwano bakasiru babitegeera ebintu babitegeera era olutukawo kukitanda yategeera yeseka muko awo ategeera okumugemako yeegaanagaana manga yagaana nga yenda tokisuisa wena aye kasiru wange alina ekizibu kirala wabanga amaze okufuna amabunda tayenda musaada aba ku mupaliso gwe okutusa wazaala akuzira anzira awo atuusa okumawo okuzaala ekiseera ekituuka nga mazima atuuse kyakukola kyakanta ekiseera kituuse nuna ku ntontono dingo ogyokwagana nga mabunda ngazira na tabu yona omwega bwege olina okumwega ino n'amaani agabonekera irala muzeeyi nga kasiru oli kumwogera ku birungi byere noni ze na kasiru kiva yoli mukulowoozaako kubanga ombanga Katonda yakuteekamu ekitone ekyo ntolifuna kasiru omufunanga Katonda teyakuteekera mu kitone ekyo tofuna kasiru baidi ekyokukola bambi tukaja amaiso n'emboozi ya muzeeyi babalanda bambi ni sweet heart ono sweet mutima mirisa mwene lavo mwene birungo Mr. Simani we aliko bambwiwe mboli wano
Melissa alitukamba mwene wayenda omusajja tiyeyende saako ayendereira lalavu alinayo agikuwa mwene yakusemba ku mutima. Melissa, oh no. Okay, soka leka twinonole muku omwami ni Wade Melissa byayogera ali tokobaki olukasiro lumbuzire kwawo olukasiro kuzeeko akabantu yayidanga mu malirivu mu bufumbo bwe era ebifa mu maka muno azira mu kizibu yayidanga azira nsobi yona mpegano era nze kumpi olwokunene ino n'okwenda mu maka ge njokusituka nga yagemera n'embago okujja okulima ezira kusitula nti muna tujja kulima aye mwene okwegayo alikoba mbwiwe mbolugwana mbolikano kale muwe ibere kale bami tukajja amaiso n'embozi ya Melissa bami n'omwamige Charles Babalanda nga tuli mutundu by'edinda nga tubagere bambi twogere kunabo kubulamu bwibwe tichangu omuntu ayogera okufuna omuntu atayogera era tichangu omuntu atayogera okufuna omuntu ayogera buli muntu ayenda muntu wina yagemagana ye so enembozi ngemyeku nokuonenkeza abantu bano bankobere kye kyabawaliza okuba awalala ayo oli kumulamuze yaliko banga tino omulundi ogusoka so okwenda ono okufuna ono wali kukunaba kyala abandi kumpi n'abakyala nga basatu nga bene boogera bona boogera begano nze n'okwegayo okufuna omukyalo ono wayendawo okundawulo gazira ndawulo mukubo n'okwange gazira ndawulo kuba abantu abandi beebuuza ate oyo laavu ogifuna otya n'akanti era avugireke oba nga wamala okusalawo kye kijja muki mu maiso wayagana nga ebirikolebwa nga gazira ndawulo so wofuna omukyalo ono Melissa atayogera ekyalo kyakubona kitya bayogera biki abantu bayogera ku kyalo akoze ati biki abe ekyalo bayogera ki munamala okufuna Melissa oyo abantu begomba ino okusingira ku langi betegereza empisa dedi nafaana ditya agati awo nga tulinaye ate bawulanga ku kizibu embeera tyabanga ku kizibu kyona era Katonda ye yamuwa ekitalanta wabanga ayenda okuzaala nza nkwabu kati ndetera omukeka njokwagana nga amaze n'okuzaala omwana okutulako abaidde okusalirira obusalire sokolinde ye mweta yenda byakujja mu idwaliro abyenda ye obulamu bwe buzibu ye wabanga kituusa abakati kikoze ki kituusanga nze mwendekeza okujja muki mu idwaliro kyokka abaana babasinga bazalira waka abazalira ka mwene nga okutulako abantu okwidde obwidde okusalirira obusali kyonka muzinga wafuna omukisa guno omukisa nebaza bwebaze Katonda kiyampa ekirabo kino Msada iwe wafunga watu watola ngakwenda
Oni mirisa atako gatageja abatagere kasiro kameze atukobere avako babikyao se abimbo zitabizizamu kwa otiri bitegera mu ebintu likubitegera kankugemereko pegana bitontono ali kukobera enkolagana yali nayo mu maka muno era nga azira bizibu byona ebiri kumuluma yakawata okutula kutusaba katonda okutula ka yatulala ko omwana oyo yafuna mu ko bulumi obwakola ki obwaliwo era pegana ali kusaba ekitongole kino kituweeko obuyambi sona tusobola okubanga nga tufunako ekyokulya ekiva eitale lwakuba bizibu n'amaka gemenenza okugazimbulula gabe nga gona gali galungi okusinga kugano yegemereire ya kale bambi ayo ni mwami balanda Charles ni mukyala Melissa yes bali wanayi bali mu bulambo yembale obufumbo bwa kusomozebwa beyagala mpa bya love ngo omuntu yena love ezira ku ebyo nti oba oli no bozira nibo bagasuze ndala love isano libawo mu kisenge ayendebe eri kubanda obuyambi butono amaka matachi osobola okubeyo bambi wawomera ku mbozi y'abafumbo bana babiri osobola okubayo wabawanira waba okobawa tude twabaletera oba kamere abacho nachona bambe enda mu ko obuyambi la kamere kona na kamere nketaaga n'obuyambi embeera n'okwambala kona ketagibwa abaana okubaako obuyambi obutontono n'okumbeera ku obusente bwentwala abaana okusoma ni kusomera abaana olisa akasente kalema n'akasente kalema kale kimbanga kindiza amaani n'obulamu bwange okubwemerezaawo nga tuligala ne mukwano gwange oyo katonda guyampa bambi yo nembozi iwoli ekwawa media obufumbo bw'abantu osobola okubwogera kuki mwami balanda n'omukyalo ono omukyalo ono okusaba ebyetaaga akoba atya ngeri yo kyali kwenda kyaba ayenza kyono kyona alina okugindaga mu pulaani ye yakola ebigizo nga wali kwenda oba yenda sabuni oba yenda mafuta oba yenda kibiriti bino byona mbitegera byalikolaki byalikogate wasoma ku sign language nasoma katona nga okusinza mpegana engeri yendimu nimu training ku bantu abayite banti bakosefu abo so ebindi mwene yaji yasoma ku bya sign language oba mwene akosa byakozesa kuva mu buto yakozesa kuva mu buto bwe ya twabanga tuli bulungi mu birowoozo bye ninze era baba batugemeireku tuyinza okutumuka kuba mu munange mu byokulima embeera timbi era nzira bweraliikirivu okuba nti oba idaali no baninzaalisa okunaba okumukwako nti jewaimi tayikiriza tuna obuyambi bwentwala ebuko bwandawulo okusinziira ku mbeera otukobere ku koti omukyalo ono wamugola obwaibwe wamugola otya biki byatwala binatwala kusoka omukyala wange oyo namutwala mu maka g'abaisiraamu namusaba bayikiriza nagula gomas nagula kanzu nagayo sukali nagula embuzi ya lubaale bankoba ati monanga tolesa ano embuzi ya lubaale tutwikiriza ano mwana kubabu bansalira ebintu embuzi ya lubaale naye ebimumalako ebizibu bakati nga tomaze kumutwala kunani eyo atoida kumusobola nenda kwa ebyo toida kumusobola aye nawe yaye embuzi ya lubaale bagisabira bulungi tuzira kizibu tuli tight so ntibatukoba mbu abana abasaada be abawaka bena abamugema okuva moto otono waifa nifo tuli mulyamu so osoka kubasasula waba wecheibwe namalo kubaga embuzi yaibwe n'enkoko yaibwe era zira kibambanda nti oba nikino zena bansaba bana bakusaba bansaba na ibonge kale kyayagana nti nga tomaze ekintu ekyo kuba abandi bepanka bwempage kutwala kasiru anga tamaze ku mikolo ezira idembe erivayo okutula kubulina kuba kubagana nga bikonde kale so twendo tukobere kuku ono biche bimusanusa ebimusanusa ino okusinga babanga emere eriwo jere munumba mazi emere babanga eriwo abamusanufu anga emere ezira munumba idembe babanga akola ki gazira era emere bwe bamunumba
ayagana nga alikweyagala obulamu bwe alikukolaki okujja amaada alumuka bulumuke buli kintu kino kyona nga alikikola mulungi kale ebyo nebisobola okumusanusa n'embeera n'okumwambaza era nagula ebintu bye kumpi sanduku namba era okubitolaga n'okubanza bakati bino bya mirisa oba byani ayina byoningi mbwena sanduku namba munumba omu Okay, got it. It's okay. It's okay. Kali, Mirisa, bingi Mirisa olina ebigambo. Kali. Po. Mirisa walikuteera ku niwe okoowa. So, oyo ni Mirisa, anange. Wabeeyo nga alikwenda laavu ng'oba olwira okukiika. Mbeera kyeyataawo. Ye ekiseera kye kiba kiseera mu bulamu bwe kyaba asazeewo kiba n'ekyo waba tasazeewo wali okumugamba kutayikiriza ye atambula ku bulamu bwe ng'abutambula ku kiseera kyayo n'asalawo waba talirwedde ezira eryo tovuga kagaali nange ayi ng'aba nayo gikusimba wena wakakasa ndi nkobe nti mundawulo engeri yenfuniemu abakazi bendi nabo najja okubona nga gazira ndawulo abantu abandi abatakiidi bebuuza kale engeri bebuuza tebakitegeera aye nze kisobola kubayiramu mbalingira bulingire nga tebaidi kyama kyange kinabita muntu kaawo muntu yebuuza ati yamwenda ku kiki aye nga niwe kiidi mundayo oti wali mufuna kuwona olikitegeera kiri yali katonda wange so muwange ni Mirisa ebirooto byaimwe ababiri birooto ki obulamu bwaimwe mwenda kufuna baana bameka bibye mulooto obuulyewo nti obusobozi bubaawo katonda bayambi obulamu kino kyemwenda okola mu maiso eyo nze nasalawo mu bulamu bwange namufuna nga nenda nongere kuizaire lyange oba nzala abaana 12 oba 10 nze kiwuliramu na kizibu nti ndi kino era nimmalirivu kuba naye okutuusa katonda mwene walikolaki kyalisalawo anga ndi kumwendamu abaana abagera nga 10 Mirisa tujja kumukyawa Mirisa tijja kumukyaga era yakyaga abamuzaala okulula kuninze ekyo ekimunfaana nga ise oba mukairewe Wow. It's okay.
Okay, kali Milisa. Milisa wayige wawana ibawe tayinda kulekera pa. Mbu yaida boide, yaida ng'ekido tajja kuvaawo, ajja kumwenda paka. Okay. Bana. Wow. Kambuze ko kumilisa ekibuzo kira. Nenda kumubuuza nti amapenzi naawo ayeba nakireta ntya. Milisa. Is this music, is this one good or no? Sekula Milisa. Nze abitegeera lista walikoba abitegeera mutendeke n'omutima namulundi mulala list ono wamu omutima namulundi mulala Babe Milisa salusisa kamuwe ku sente. Kankube ku Milisa ku sente. Nze edange nze Katonda yampa ekisa ekigaba. Milisa salusisa oli godo. Nze Katonda yampa ekisa ekigaba. Nze kampa Milisa ku sente. Katonda yampa ekisa ekigaba. Be Milisa. Oli godo. Oli godo. Milisa. Milisono Katonda era Milisono yali ayogera ai Katonda mukyala mukudukudu ino. Okay museyi obwire bugire ife tukubwaine kuku so abawayi media webangeri yokubambya asobola okuyamba kuku abafumbo bana babiri obuyambe bawe no bammere obaki ba muzeyi ono yatuyamba Milisono yandebere nga ali kuluya mubazerebe ali awo olwekikola kintu yazalibwa akasiru Kyigara muidye kiri eyo abaana bano abazalibwa mu bikola bino banji bali waka babakumira amandu babonanga muntu asobola kujja n'oyo mbwa muswaza babonanga nakyeta babona nti tidiwe nakyeta ekigambo kyali kwenda akolesa aye muli muntu abonanga bantu babino tibasembereza musayi mubi biki Milisono ngo yali wabazerebe aye bambe muzeyi ono yatuyamba yasalawo yakola ekyo boli agasinga kyebatya yafona mukyalo yali yamutwala muluya nenfuna yamufunamu tiyatwala ibutole nti oba akoba no ndi kujja kubayamba atayogera kamutwale mu bakumire yaje yamugula bugule tubona abalamu abalungi abanirira ng'omusaada okwidde owo okugula tichangu aye muzeyi yewayo yajja maka gaba Milisa mayuge yawayo embozi yawayo ki yamutolayo so anze embozi ndenda abantu nga bana bayamba abantu nibatolayo abantu nga bano yewandiko yeto omuntu alina obulemu ku bulamu bwe Milisa talinga ife tayogera akusa sign ayidyegana afumbye era ali mu bufumbo bwe nga ife bambi atusabu 70 tuyambe ku abantu bano babeewo mu bufumbo bwebwe bali kuzaala abaana yatubayamba sobola okuba nga batukize ebiroto bibwe so yewe obeeyo ngo iniko ina kona ngo sobola okutuyamba ku mu bufumbo bwa bano twetaga ku kwemyo kolesa waka obugoyo bw'abaana biki n'embeera nga muzeyi wakobye osobola bambi okuyamba ku babalanda ne Milisa tubenga tubagemerera kinu mu okwira nga Milisa yeida aye ngatali wano nga asula ndala so tuyambe kutoka muzeyi oti olugero lwabasagala kanti akali amawa nakategera engeri yakagananamu no muzeyi yatuyamba kwifa abantu abandi ku Milisa oba oli awo yandebere nga ali waka yesigala mu luya ali awo aye yamutolayo yamuleta gano ali mu makano yamutaya akayumba ngo oli kubona akayumba ako ka mumpi bigere aye tumana
Katonda asobola okubita mu baana abo bali kuzala bakyusa obulamu bwa family bambi ebya Katonda bizibu eyo nembeera tijja kuswika gano amaadi gatukubye mu kwida era idinga ni mukwira era amaadi ndiga bana gajja kutukuba tusabe Katonda gatatukuba bambi so obanga osobola okutuyamba kwa nkona buyambi abono osobola okutugemera waida wayamba ko kutuyamba ku family eno so muze ifa tukubwine kuku so nga tukomenkezo obolyawo kubaka kibugandi bwaire ababe nata abantu bano ngali yabasada abandi bakwesa baba wenda babalumukako sebo ekyo kyendi kusaba ino abantu buli muntu yena ali mu Uganda muno asobola okunyirukirira zena nfuuka omuntu nimirisa basobola nokumwebuuza ewaibwe ati waibeta atya atuka ku kirungi nga kino balongosa amaka gange nikiduka bakimpe kuzena mvuga nga kumirisa tujjana kona yewaibwe miri side okuvuga motoka muze emyaka gyoka asobola motoka amaisho gakabona embe gakabona bulungi gakabona bulungi endo vuga kumirisa mvuga kumirisa tujjeko baba muboneku bakanti dala NCN ya Uganda elimu ebyengera ayikubanze mbu ayenda abantu babayambe bafuge bamuwe motoka sente mbu akula no motoka mbyambe mbu yengeyo mpefu Kali bambi mbuya byona embozi yabano twenda buyambi webayo kubuyambi mutuyambe kama natu akwakona by the way eriyo ni second part nenzendera ku kwano wa misa ni muzenga ani seko ko buyambi waliwo ebintu byeni kwenda okubabuuza koko eriyo ebintu byeni kwenda okubabuuza koko so munambe munampa ku buyambi bw'abantu bano nasobola okwira gano twafunako ku part 2 eriyo kyentafunye bulungi kyendi kwenda eriyo kyendi kwenda ekyaka bibambi kyendi kwenda so nebyo ono omwana kam ida ono otambira ujja kusigala ku ono yena aliyebonako kam ida gano so aya abana baba misa abana bayogera bogera ni wani amainago nje amainago ni wani nje basomera kyasoma kyakomeka okali kusoma nono yenka yoli nayo owundi aliwa eriyo owundi alikaita njovu asoma tato oyo n'omuto oyo kali yali yatire kamera hali byendanga ngono ali kumulaga ensi yona ifure katuje nono ida tubone ida wano tubakubone ono n'omwana owundi owa Melissa ni mwami Charles yemera wano ida wano kali lingira omusadole ni wani amainago inze nango vishanita si owulira otya olimi tokalubisibwa kuwulira mama byakukoba mami nti mama tayogera obiwulira otya mbiwulira bulungi ebyasaini obisobola wakati ndi kwenda kambe akoba atya wakuba ati jondetere sepiki munumba akola alagata sepiki akasepiki ako kufumbiramu deni mami wakoba mami wakati idatuje tulime akukoba atya banange ati mami wakoba ati lete ngo yedo tuoze banange tibikalubira osoma kyakumeka osoma baby tamwe tosomye ki wazira kasente nono yatasomye bambi emyaka gyatuuka n'okusoma olisapoze kuba na mu midday iwe oba na mu top ayi babi olwakasente oh god olwakasente
leka tusabe tomana oba oliawo asomerawo ono yali asomera mu isomero kyono nasomera n'enyenga gano enyenga batwa school fees sente meka anti wena kubasaba sente basaba sente abasomesa okusaba sente gwafuuka mulimu school fees bali basaba sente ng'emeka enyenga awo okusooka abenda mutwala mulamba yangira lyabona basome ayi benda mutwala mulamba yolusi gulema so taako ebitabo mbanga ndina bibyo ayo school fees so tomana ndakwongera okwogera ku niba nange tomana tubone obuuzabuuzaako okweyo twabona school fees twategeera kifaani school fees tya twabuuzabuuzaako eyo niba nange bwabayenda bategeere wabanga asobola okutuyamba kuko bambi tujja kusikana wala toyenda kuvaawo binoona biyume byabano were nga birimu ebyenaku nti benda bambi buyambi ayi binoona ayi bituwe biri tubasaba busabe bambi ayina obuyambi tuyambe ku family eno eya Melissa sweetheart wa Charles bambi muyambe kuko twire wano nga twire wano ayi bambi ekiri wano idi ekyalo kamera dirwo okwidayo okweba kubona buli muntu abayenda abeko ku mukamera bebonere kuko kali mzee ifa tugolweire kali sebo katuje tukole kuko ebindi mtuke mirembe abankumire katonda abankumire kino kitukire mbengo obulamu bwange nimirisa nga tuligalala nga mwena mungemeire okay inshallah ira ejo okole ebyo munumba noyo na mutwali okay kale mzee liko mukubo tuvewo olikwebaza olikutusibula Melissa buli kyakola kino nakiyaka mu bulamu bwange kale tweyanziza bambi wena oli kunsibula munsibuleko kwena nsibulako kale bambi kale tekatusabire wena okola osome kale muzeyi anji kale so ene mbera owa muzeyi ni gano mbera ti galungi olibona ifumbiro ni lino Melissa no wafumbira atagabutege kaona akayumba kebabamu embera ya mukyalo mbera obata atawa akayumba kakano kazira mu kisenge ayino mubaba n'abaana oti basatu so nange embera tinungi ewoli osobola okubamu ekifaani wabona what I'm talking about. The situation is not good here. These people need your help, guys. So kona tomana obuli akasobola okukyusako kubola mu bw'abantu bano Melissa ibambi naye yagala kuku bano bakyali baife biki so twebaze ababayo nga batugobera nga bona embozi ife era yetambulye tube mu bitundu eby'idinda bambi ku kamera ntambulye ni lichain nange maire mu kubambi lichain mu kubiga music yena woyenda okusalusa mu kumikole eyo kubugole waweyo mu bidula mwembi mulungi osobola kuita ku Yolisigira Yazid wakoti ndali chain nino aja asalusa mu kwa bantu bange ida na muku walinze na osobola kufuna chance why media ida ku mukologo olwali chain kaulisi watambira zena mbao waba zena ntero kuba obambi so tujja kusikana leka tugole waka abo ife twaba tubone kuku abakali ku subscribe please go hide and subscribe like and share our videos oba no embozi yo muntu yayena ali life story embozi ngadi no ede woni set edenda extraordinary stories osobola okutegeeza ko kubambi twajayo okuku timunkobera bizibu byerera abasinga okuida ku WhatsApp yange bizibu buli muntu onalo sazini n'abalu saba bandetera sebo alo sazi ono bityo lenda kuko ebyamaani oba oli byetusobola okusharinga niba nange tuboneka nga oba oli tukyusobola mu bw'abantu bano.